бетанаффус бо Зарнигори Рустам. Ассалому алейкум, мегӯем як бори дигар ба ҳамаи он нафароне ки мавҷи 94 FM радио ҳамсаро гӯш карда истодед. азизони дил, чун шоми гузашта мо ба шумо хабар дода будем дар шабакаҳои иҷтимоии расмии радио ҳамсаду, дар фейсбук, инстаграм. имрӯз дар доираи барномаи бетанаффус чун анъана мо меҳмон дорем ва меҳмони мо яке аз ширинкорони шинохта ҳаҷвнигори маъруфи тоҷик Ҷамшеди Ҳалим ҳастанд, ки айни замон дар радиои ҳамсаду дар студияи мо қарор доранд. Ман меҳмони азизу арҷмандро пеш аз ҳама ба радио хушомадед мегӯям. Ташаккур. Хуш омадед. Ва айни замон табатон чӣ аст? Албатта соате ки мо қарор дорем, ман аминам ки дар тамоми ҷумҳурӣ ва дар соати 12 то яга таби ҳама хуш аст, чунки айни хӯроки нисфи рӯзӣ гузашт. мегӯянд ки агар чиқам сер бошад ғамҳо дур мешавад, яъне дар сари дастархони нисфи рӯзӣ онҳое ки қарор доред ба шумо табиб болида. азизони дил, ман ёдовар мешавам шумо айни замон метавонед ки моро тамошо кунед дар эфири мустақими инстаграми ҳамсаду ва ҳамчунин занг занед ба рақамҳои студия 38 пас аз як вақти муайян шумо метавонед шакли видеои барномаро дар саҳифаи ҳамсаду FM дар YouTube тамошо кунед. ба тамошобинони YouTube низ бори дигар дуруд ва шумо саодати зиндагӣ орзу мекунем. Инак мо омодаем ки суҳбатро бо як нафаре ки ба воситаи ин кас, ба туфайли шарофати ин кас дар лабони мардум ҳамеша табассуми самимӣ ҷорист. дар қалбҳояшон эҳсоси шодӣ аст, хурсандӣ аст. нафаре ки хурсандӣ мебахшад, ман фикр мекунам беҳтарин кор аз ин кор набошад дар корбарони инсон. аз ин лиҳоз касби шумо ҳам пуршараф аст ва фикр мекунам ҳам душворам ҳаст. Бале, дар дунё аслан ягон кори осон худаш нест. мо бисёриам хеле фикр мекунем, сӯзангар мегӯянд, оҳангар мегӯянд. ин бисёр маънои бузург дорад. худ пайвасти ҳамаи муҳаббати зиндагӣ ва хушбахти зиндагӣ бо ҳунар аст. аз ин лиҳоз барои пеш аз ҳама ҳамаи ҳамватанон илм, амал ва ҳунари болоро орзу дорам. зинда бошед. мо низ ҳамчунин. ва ҷамшед, ҳамин ҳаҷвнигор шудан ин як касби орзуҳои шумо буд аз аввал, ё ки хатмкардаи дигар ихтисос ҳастед? бале, ба рости ҳамин савол чӣ хеле ки имрӯз дар байни журналистону журналисткаҳои мо аслан ба ҳамаи ҳамин мардуме ки ҳамсӯҳбат мешавам ҳамин саволро метиҳам. агар рӯз ман налгарам мешудам, ман аминам ки шумо ҳамин саволро медодед ки ин касби налгарӣ шумо дӯст медоштед ё инро омӯхтед. дар вуҷуди ман ин аз як сухан аст, модарзод мегӯям, аслан аз ҷониби парвардигор аст ки ман ҳамин ҳунарро дар вуҷудам ҳис мекардам. аз ҳамун лаҳзае ки соҳибақл шудам, аз давраи ҳатто мактабхонӣ ман болои саҳна будам. баъд албатта ҳар як касб ҳунарро бо сайқал додан дар кор, омӯхтан дар кор, яъне меҳнат талаб мекунад. омӯхтем. бале, аз ҳамун давраи мактабхонӣ ё давраи донишҷӯӣ ки ба фикрам шумо аллакай баромад мекардед, ягон лаҳзаҳои аҷоибу хандаовар то ҳол дар хотиратон ҳаст ки гоҳо ба хотиратон меояд, хандаатон меояд? ҳаст ҳама хел лаҳзаҳо? бисёр аст. чаро не? ҳар як инсон албат дар ҳаёт лаҳзае дорад ки ҳеҷ вақт фаромӯш намешавад. лаҳзаи хандаам бошад, лаҳзаи комедия, трагедиям бошад, ба хотир мемонад. бисёр аст хеле лаҳзаҳо ки пайҳам агар бисёр биёрем ҳазорҳо ҳаст. лекин беҳтар аст барои оянда гап занем, чун барномаи мо афсона нашавад. беҳтарин. ба фикри шумо имрӯз ҳаҷв танҳо воситаи хандондан аст ё метавонад ки масъалаҳои доғи ҷомеаро ҳам ифода кунад? ташаккур. албат ҳар як сухан, ҳар як саҳна, ҳар як ҳаҷв ҳадафи худро дорад. бале, станиславский худ дуруст қайд кардам китоби худро ки яъне нуқтаи кулминатсионӣ ба мақсад расондан. албатта чуне ки саҳнаҳои моро тамошо мекунанд, ҳама нағз медонанд, дарк мекунанд ки як ҳадаф дорад ки як камбудии ҷомеаро мо бояд ба роҳи дуруст вай кунем, барем ва ҷавонову фарзандои имрӯзаро тарбия кунем.
یعنی ifodagар هستم. بله ایفاده‌گر است. تشکر. مدح دارم. چون می‌بینیم شما در چهاربینی‌های مردمی، معرکه‌های مردم هم بسیار دعوتی هستید. برآمد میکنید. شده است که یکم مرتبه رایگان هم برآمد کرده باشید؟ حالا یک لطیفه به خاطر رسید. مثلا بهترین همین لطیفه این ها از انتظار داریم. دوری شوروی در من ایرا شنیده بودم کدام یک استاد نقل کرده بودن میگن که وقتی در خارجه مثلا اگر اپاراتور مونن و گوین 1 2 1 2 3 4 5 6 7 نمیسی بده حساب میکنن فهمیدید اگر بگم در مثلا با نزدیکتر میبرن همین خیلی شوخی کرده که اگر در ازبکستان مونن بیر 2 3 4 5 8 9 بیرتی هم میراده حساب قطعی که میگه وقتی اگر در تاجیکستان اپارات مونی گوی توی کجا خونه که ساعت چند پول بیتید البته چرا رایگان تو خدمتی کس نکنی خدمتت کسی نمیکند نمیشود که همه خیلی دسترس باشد هستن انسان‌های قدردان که اونها ما را از دوره‌های مشکل ترینی مثلا حیات زندگی در دانشجو بودیم دستگیری میکردن هستن برادر هستن قدردان هستن خش تبوری هست اینجا اصلا همه این زندگی چه خیلی است که مجموعه و بیش و کمی سرشب در آسمان معطوب نیست اگر همه کار با پول باشد حیات هم شیرین نمیشود با پول همه چی خریده نمیشود که روزگار مهر محبت زندگی سوالتون هم سوال نقص شد لیکن همین دویمش معقولتر همش پولکی باشه باز با کارت قطعی شده اینش هم آسان‌تر بیاد آسان با میگذرونیم همین آسان ها با میگذرونیم بله با نمیگذرد خب خنداندن این کسب شماست لیکن خود شما رو هم خنداندن میتواند یکم کس شما رو خنداندن آسان است یا مشکل اون سخن اون صحنه یا عجب هر اون چیزی که با هدف باشد چرا خنداندن نمیتونم میخندونم ما هم انسان هستیم ما باید خندیم ما که خود نخندیم کسی دیگر رو چه خندونده میتونیم میگه خودت گل باش که دیگر رو برای تو گل باشن یا نه درست جمشید اگر مزیرم خیلی یک امکانیتی بمحدود میدادن به شما امکانیت میدادن میگفتن که نه جمشید از همه همین آرزوهای کلانترینت میتوانی یک تاشو عملی کنی همه خودی حاضره نه کدام آرزوی خود رو عملی میکردید بیاید من هم یک شعر گویم در همین جواب سوال شما بهتر میشود مرحبا برای که همین خودش آرزو را که اون چیزی که اوزی دسترس نیست شما تصور کنید تصور هم شما میفهمید شما میخواید که هم یک کمان دست من دادید تیر ندادید یک خیلی دیگه روبروی ما سر دادید مارباز را بینگرم با مار بازی میکند دیگر بیمار با ما ماربازی میکند در شمار دوستان اغیار ما افزون شده است یار ما امروز با اغیار بازی میکند دلگه از سنگ سخت است و گه نازک زگل دلگه از سنگ سخت است و گه نازک زگل گل هم با شاخه خار بازی میکند در ردیف این لحظه که شما برای امکانیت دادید من میخوام که تمام جوانای ما فرزندای ما سخن گفتن هنر باشد شنیدنش از وی هنرتر است انمونا برای ما شما هنرتر باشد شنونده باشد که هدف همه امروز با رادیوها شبکه‌های تلویزیونی برای چی است برای تربیت نسل نو است و آینده جامعه و جمهوری عزیزی صاحب استقلال ما درست انا خیلی میخوام صاحب علم شوم صاحب علم شوید این آرزوی خوب است بگو ما میگویند از گهواره تا مرگ علم آموختن تشکر خب دوام میدیم زیانیدیل و یعنی شما در تنهایی اگر شنید آرزوها و خیالها در سر شما من هست یا کی نه چرا نه هر فردی که تنها موند او با یک کاری مشغول میشه یعنی از کجا آیمان
пайдо мешаванд, аз куҷо мо шаб зиндадорӣ мекардем, аз куҷо илма дар меёванд. ва агар як бор ман ҳамин тасаввур кардам, бисёр аксҳое ки масалан олимоне ки худо ба шукр ки аз миллати мо шумо ҳастанд, то аз замин то ба фазо омӯхтан, аксҳои амро аҳамияти бисёраш дар шаб ҳастанд ё чароғ дар гиранд, аз аҳамият додагиедам ин яъне як лаҳзаи танҳоӣ мондан аст, ки дар лаҳзаи танҳоӣ одам як чӣ мекард, ё китоб мехонад, ё чӣ менависад, агар драматург бошад, шоир бошад, қалам мегирад, олим бошад, аз пайи фикри кори олимӣ мешавад. ҳам хел аст. барои мо ҳам вақти танҳо мондем, дуруст аст ин саволи шумо. бигзор дигарам танҳо монанд, фақат эҷод кунанд, дар ҳолате набошанд ки фикрашона хӯрад, яъне фикри ноҷо ки кардӣ, яъне ақлро беақли ақлро мехӯрад. бовар кунед, чӣ хел сухан омад, дидед? ҳамин беақлӣ, бефикрӣ ҳам фикри дуруста мехӯрад, нобуд месозад. ҳаёт худаш мубориза аст, бадӣ аст, хубӣ аст. хубаш хуб аст, хоҳӣ нахоҳӣ. албатта. кадом як рӯзи зиндагиятон барои шумо хушбахттарин буд ва мехостед такрор шуда? ҳамин рӯз ки ман худо ба шукр саҳар аз хоб хестам, ҳамин рӯзи хушбахтии ман аст. дигар орзу кардан ин дигар танҳо дар дасти Парвардигор аст. вале ҳамин рӯзе ки зиндагӣ хестем, бояд дар орзуи некӣ бошем. мегӯянд инсон, ҳар як инсон як тарафи сиёҳ дорад, як тарафи сафед дорад. шояд зиндагиам бо ҳамин зебост рӯз аст ва шаб аст. агар шаб набошад рӯз намешуд, рӯз набошад шаб намешуд. ва кадом як се хислати хуб ва се хислати бади худро шумо худатон эътироф мекунед? гар набошад шаб ба қадри рӯз мо кай мерасем, ё ба қадри ёрони дилсӯз мо кай мерасем. ва ман се хислати ганда гуфтед шумо. ҳама одам хислати ганда дошта бошад, шумо онҷа даъват мекунед. як хислати гандаи ман зудбоварӣ аст. аз ҷиҳат ганда аст, аз ҷиҳат хуб. барои чӣ хуб аст? бале, барои чӣ хуб аст ки барои аз ин меомӯзӣ. як нафар бо номи Нигора хоҳиш карданд, навиштанд: салом акаи Ҷамшед, бисёр мехостанд ки як латифа гӯед, то ки мо хандем. навиштанд Нигора дар саҳифаи Телеграм. фикр мекунам механдонанд айни замон шумо. бале, айни замон бисёр як масалан куҷое мерӣ, як савол аст, албат бо барои одамои мо бори шинохтада медонед, ҳамин савол ман намедонам, аз ҷиҳат ин ханда аст, аз ҷиҳат фикр мекунам, ҳайт бигзор дигаро ба ина баҳотиям, як савол метиҳам, мебиям мега ҳамин шумо ягон ҷани соз доред? барои чӣ? дуруст, барои чӣ? барои домод кардан. ё ҳамин мебинанд меган мебахшед шумо ҳамин ягон хештавораи ҳамсоӣ нағз доред? чӣ ба келин мекунем? ҳамин байни бозорда байни омада ҳамин чӣ гап ози аҷоиб буд. гӯё шумо намедонед, духтаро не, ман намедонам. не, ҳамин шумо намедонед, чун шумо агар надонед, Америка намедонад. шумо ҳама чия медонед, хапида мешинед. ва як хостгорӣ мебиёнд, як хона ба одамо медаранд, соҳибои хона ҳайрон мешанд. шумо кӣ? мегӯям мо хостгор. мегӯям мебахшед, мо шуморо умуман надидем, намешиносем, шумо моро надидем, намешиносед. мегӯям дуруст, намедидем, намешиносед, ана омадем шинос мешед. шумо гуфтааст хостгор бошед, ҳусни духтари моро надида бошед, яъне характер мегӯем, хислатша надонида бошед, чӣ ҳунар дорад, чӣ кор мекунад, моро надонед, ҳеҷ киро намешиносед. аз куҷо шумо хостгорӣ буда ки хостгорам саврӣ намеда? шумо беташвиш бошед. мо гуфтааст нисфи рӯи духтари шумо ҳар шав ютубда, нисфи дигаша тиктокда, худаш шабакаҳои интернетда фаъолай. барои гуфтааст шумо дар ин мавзӯъ хиҷолат накашед, мо аллакай мешиносем. ва имрӯз бисёр масалан давраҳои пеш буд, дафтарои калон 96 варақ, дил килекадагӣ, гул килекадагӣ, фақат калимаи любов, дута дил мекашиданд, дута ангушт. ҳозир ин як бора аз байн рафт, пайдо шуд интернет, ишқи вай виртуалӣ. бале, маҷозӣ мегӯяд, чӣ мегӯяд? хулас интернет, ҳамин рӯи рост мебинанд, ҳамдигар ба ошиқ мешаванд. пеш як бор ошиқ мешунанд, як бор оила бунёд мекарданд, ҳамин хел буд. як 4-5 та таваллуд мешуд, ба ҳамдигарша медиданд. шумо падар, ман модараш.
حاضر عاشق میشن همدیگه رو درست میبینن که بعضی وقت بخشش میبینی که یک ماه یا 2 ماه زندگی میکنن میگم محبت را زیبایی باید آموخت که عذابش برون رو بمیرد باید محبت همیشه در زندگی صمیمی باشد همون دفتری که شما گفتید به قول عکس ها میچسبوندن دلچه ها میکشیدند اون به قول یک انکت هم داشت شما هم داشتید هم خیلی دفتر در جوانی انکت مرد انکت نمیکرد این اصلا کاری دخترها بود نه که می نوشتیم برای همون یک مکتب قریب می نوشته حتی ای فروش مکتب سر کرده تو و پاسپون مکتب همه باغبون همونو می نوشتن با تیاری مخصوص می دیدید برای جواب نوشتن البته خب در اینجا در افیری مستقیم اینستاگرام با ما نوشتن بود با خوبت میگویند که سرابال سالون با استاد هنر جمشیدی حلیم خوشحالیم که امروز در همصدا مهمون هستید و خوش آمدید میگویم یک سوال داشتم تجوید تاجیک رو چگونه میبینید امروز ها سلامت باشید در ساحه تئاتر اصلا این کار ما نیست اونجا در وقتی مخصوص مشاوره هستن باید این جواب گردانن که امروز از چی میگن چندی سالی که ما هم علاقه در این ساحه یعنی به این کاری داریم میتوانیم جواب بگیم که چه میبینیم ما قناعتمند نیستم شخصا من خودم قناعتمند نیستم از این روزا حجمی که شاید ما پیشنهاد میکنیم دیگرها پیشنهاد میکنن چون که هر یکی چارچوبه دارد بار دیگر من اولی برنامه در گفتم اساس گذاری یعنی تئاتر دنیا استانیسلاوسکی در چارچوبه آورده یعنی درس کرده است که صحنت باید چه باشد دراماتورگ باید داشته باشد رژیسور داشته باشد و خوشبختانه دیگر امروز در دوره صاحب استقلال قرار داریم اینقدر پیشرفت تکنولوژی و بلندگویک ها در همه چی قریب که میرسد لیکن همین ساحه دراماتورگی بسیار سست است اون چیزی که برای حج یا که یک قدم به پیش موندن در ساحه فیلم های حجبی خب یک سریگه باشد یا بسیار سریگه باشد از این چیزا راست میگم ما قفا موندگی چطور باید کرد برای پیشروی و چندین این خواهش دیگری من امروز بار دیگر یک هفته پیش در شبکه تلویزیونی دوشنبه من این سخنه گفته بودم که ما باید علاقه با زبان تاجیکی پوره و زبان روسی و با زبان انگلیسی علاقه تونیم که ساحه صنعت ما پیش بوده داشته باشیم گپ زده تونیم چون که امروز هموطنای ما و شما خوشبختانه قریب که گراجدانی های تمامی دیگر مملکت های اروپا و روس هستند اونجا میروی علاقه فرزندهای و تاجیک هستند با زبان روسی گپ میزنن با زبان انگلیسی گپ میزنن ما اگر توانیم که ساحه خود رو پیش بریم با دیگر یعنی زبان ها صحنه پیشنهاد کنیم علاقه اونا هم فخر از اون میکنن که تاجیک هستند و ما فخر از اون میکنیم که مخلصای خود رو در تمام دنیا داشته باشیم یعنی کامدی ساحه حجب رو امروز در با زبان‌های دیگر پیشنهاد نشدنی صحنه‌ها می‌بینید نه تنها زبان دستگیری اساسش یعنی بعض کمی من اما شما رادیو پیشنهاد کردید هم ما رو از کجا شنیده استودن از کدوم رادیو هم صدا درست و نام خوبم دارد شما بعضا داره برای شنونده‌تون علاقه شنونده خود رو داره بسیار میمونن یعنی امروز فضای حج خالی است که برای خالی که است همه لحظه های بیگونه اینترنت نمیدونند فرزندای ما تماشا میکنن خواهی نخواهی فکرشون دیگر میشود برای همین پیشرفت تغییر دادن همین سطح شما چون یکی از نفران سابقه دار این ساحه با جوانان همکاری و برای پیشرفت اون کارها و انجام رسانده شده مثلا اگر در ساحه پیشنهاد حج شما که ببینید خیر ما در دایره بسیار صحنه‌های ما اولیوی است محدودیت همین چون که همون 40 زوره است میگن در زمان عادی ما همون قدر ما میتوانیم از اون زیادش ما با مبلغ در کارای چون که دیگر جوانای جلب کنیم درست و امروز با پیشرفت زمان وقتی معاشی درست نباشد همون بعضی درست نباشد هیچ که جلب کرده نمیشه و یا زندگی دارن زندگی فرزند دارن خانه دارن پیش بردن نکن از این هم میبیاری از سنه دو سنه بازی میکنن
ё ки мехоҳанд сур хоҳишмандо занг мезананд, не ки имконияте надорем ки мо ин чизро истифода барем. дар байни ҳунармандон, ҳаҷвинигорон умуман ҳаст нафаре ки бо боварии комил гуфта метавонед ки дӯсти наздикиён? Он нафаре ки агар ҳунари худро, касби худро дӯст намедораду масалан аслан дар фарҳангу санъат ҳамаи ҳамин соҳаро сар карда, бори дигар аз нафаре ки менависаду коргардону ҳатто ина бановаргирандау шуморо нишаста ҳамаи ҳаминро дӯст надорӣ, яъне ту ҳамон касбатро дӯст намедорӣ. Барои ман ҳамаи он касое ки бо мо ҳамкорӣ доранд дар соҳа ҳастанд дӯст медорам, ҳамаи мухлисонро дӯст медорам. ҳамон сухани аввалини бо шумо оғоз кардем, сухан гуфтан ҳунар бошад, шуниданаш арзои ҳунартар, ҳамаи шунавандаҳоро дӯст медорам. Оное ки боз занг мезананд, як меҳрубонӣ мекунанд барои як сухан, барои як лаҳзаи саҳна, барои чӣ қадр дард мекунанд ки дар мо чӣ мехостем, вақте ҳамон суханро мегӯям, медонӣ чӣ қадр илҳом мебахшанд. яъне ҳис мекунӣ ки ҳамон ту ба ҳадаф расидааст, мақсад. барои ҳамаро дӯст медорам. шумо савол тед агар ина озод дар радиои ҳамсадо ки ҷамшеди ҳалимро бад мебинад, ҳамихел савол тед кани ягон кас пайдо мешавад ки моро гӯяд ки мо фалониро бад мебинам. мо ихе савол надорем. мегӯяд дар шарҳи лиқо оина найранг надорад, чун зоҳири одам саду як ранг надорад. бар шишаи покизаи дил санг меандоз ки ин шиша андар бағалаш санг надорад. дуруст. дарахе кадом ҳолату дар ҳаёт шуморо ба шахсияти устувор шуданатон сабаб шудааст? то бовар дар ҳар ҳолат касби худро пеш бурдан, даст накашидан, новбаст аз оне ки дӯст медоред албатта. лекин мекунанд зиндагӣ як чизи аҷиб аст ва ҳамеша мубориза металабад. зиндагонӣ гоҳ осон асту гоҳе мушкил аст, гоҳ чун қанду асал, гоҳе заҳри қотил аст. талху ширин ҳар чӣ меояд ба навбат бигзарад, шукри қисмат мекунад ҳар кас агар ноқобил аст. ман фикр мекунам ки ҳар як фарде ки қобил бошад ҳеҷ вақт аз касбу ҳунару аз кори интихоб кардаи худ хафо намегардад ва мо ҳам дар бисёртарин ва азбинтарин даҳшаттарин рӯзҳои зиндагӣ ҳамамо медонем таърихи аз соли 92, яъне мо аз 88 донишҷӯ шудагиам давраи шӯраи омӯзгоҳи маданӣ маърифатӣ хатм кардем. баъд аз он аз соли 92 то 97 ҳама ҳамсабақҳои моро гӯш карда истодан ҳозир паёмак фиристонам медонем ба ҳамаи тоб овардем. на ҷое буд нони хӯрдан буд, ҷое буд пои пиёда буд, чандин фарса роҳ мерафтем ба донишгоҳи санъат, не ки тоб овардем. ба ин боз аз ҳама бузургтарин ин аст ки устод ҳошим гадоев тобоварӣ моро бо тобовартар карданд. яъне чӣ хел? яъне онҳо ҳам ҳамин хел пири хират, устоди хират баробари мо аз ҳамин маркази шаҳр ба донишгоҳи санъат баъзе пиёда мерафтанд. моро дарси ҳам одамгарӣ омӯхтанд, ҳам дарси тобоварӣ омӯхтанд, ҳам режиссура омӯхтанд, ҳам актёрӣ омӯхтанд, ҳам мардонагӣ, ҳам ҳиммат. ҳиммат баланд овор ки мардони ҳиммат баланд ба ҷой расиданд. имрӯз ба фикри шумо қадру қимат меҳнати ҳунарманд сазовор арзёбӣ мешавад? чаро не? як дар ҷомеае ки пешрафту тараққиёт рафта истодааст, шукрона давре буд ки мебахшед ҳозир мо бо шумо чӣ хел гап зада истодем. кани пеша монда ягон варақи навиштаҷот мондагӣ ки аз ин хат набуро, инҷа аломати баёна нагузошти, вербара нагузошти, озод ку. чаро қадрдон? ин худаш қадрдонӣ нест ки бо забони тоҷикӣ гап бизанем. пеш даври шӯрои ихе набуд. яъне навиштаҷота меоваранд, дар пеши шумо мемонданд. мабодо агар шумо якта ҳарфи зиёдтия а мегуфтед тамом. ани қадрдонӣ якум ки қадри забони тоҷикӣ аст, модарӣ аст. дуюмаш ҳар як чи қадрдон дар худо ба шукр қадрдонӣ шудем. туҳфа аз ҷониби асосгузори сулҳ ва адаб пешвои аз миллати тоҷик ба мо туҳфа доданд. ба ҳар як нафари мо туҳфаҳои беҳтарин барои зиндагӣ, сарпаноҳ, хона. бале ин қадрдонӣ аст. чӣ аст? бале қадрдонӣ. хуб азони дил як бори дигар хотиррасон мешавам, метавонед пайваст шавед
3800 و ما سوال شما رو پیشنهاد می‌سازیم با هنرمند. نویسنده یک شد در صفحه تلگرام میگن السلام علیکم، من فخر میکنم که حجوی توجیک مثل جمشید حلیم یک هنرمند اصیل دارد. اگر ایلوجش باشد یک لطیفه میگفتید برای ما مخلصانتون که دائم پیگیری شما هستیم. یعنی در دوره شوروی باز ضرب المثل گفتید شما، یعنی ضرب المثل نویسی روس کریلوف دوره شوروی داریم. از ما از این پیش تا به اینجا رسیده از عبید زاکانی که ما از اون صحنه‌های هم داریم که در لحظه‌های گروه بناور گرفتیم. مثلا در یک جایی که اگر امکان تید به خاطرم آمد همونی که لولی پسرش میزند، گفتم رو دروغی یادگیر، دروغی یادگیر، حلازنی یادگیر و گرده میبرم میمونم میخونی به نون خوردن زور میشوی تو. این دست از عبید زاکانی و یک قصه دیگه به خاطر رسید. ما دوره شوروی ده همون همین چیه دوست می داشتیم، نو پگدی همون بود. بله. از همین که مانند یک لحظه‌های گروه دایرهش میبرمد هم از تلویزیون جمع میشدن، همین نو پگدی هم همین خیلی بود. دویده کرده هم خورد و کلان خواهد نخواهد تماشا میکرد و پیدا شد با دیر دوری وایده تومی جیری پیدا شد. هم خیلی خیلی دیگر بعد فیلم تصویری خیلی زیاد رفتن، لیکن اینجا گفت درباره همین موش و گربه میرود. یک پیشگن گربه موش سر میکند، وقتی جاد زور اومد کجا میروی؟ راست خانه میرد، موش میدرد خانهش داد، این گربه از همون پیشک بالای سر همون خانه میگیرد، انتظار شده میستد. اونجا رزق کودکا گفته یکی هرچند که مایل برآمدن میکند اونجا با زندگی کو رفتن در رزق روزی، حتی موش بسیار زیرک کو میخواد برود که میدونه دشمن اونجا شیشتگی یکی آواز سگ میبرد. وقتی آواز سگ میبرد از اونجا موش فکر میکرد میگه انا خیلی کار دنیای خیلی است، در سر هر از زور با یک زور دیگه هست. یعنی آواز سگ میبرد میدونه که پیشک رفت بالای بوم تگی بوم پشت دیوال دهنی تزقتی آزادی با موش گفتی ستار گریختن رفت آزادی. موش هم هاپ گفته میبرد که چنگ میزنه میگیرش هم خیلی پیشک هم خیلی میقپا موش بیچاره خیلی استادگی میگه نفهمیدم که میگه چه نفهمیدی؟ میگه آخه هر باری آوازی سگ میشد یعنی میدیدی تو میگریختی بالای بوم تگی بوم دهن تزا پشت دیوال آواز سگ برآمد. اینا من برآمدم چنگ زده گرفتی میدونم که لقمه تیار میخوری. میگه چی خیل شد که نگریختی؟ با هم تا نگاه میکنن با علم موش پیشک و گربه میگه تو هزار اگر شستری اگر چقان هم باشی زیرک هم باشی قفا مونده ای چی با اگر در همی سال و زمان 3-4 زبان خارجی نداری زندگیت پیش نمیروه. یعنی که آواز سگ رو به فکرم خودش کرده است و واسطه دریافتی بود. برای همه برادر عزیز خواهش کردم مخلص دل شد برای درخواست کرده بودن. در حقیقت درست حتی اگر اهمیت دیم در این هم یک حکمت بزرگی زندگی است و هم یک خنده که در حقیقت میتونه انسان رو به حیرت دارد. خب از اون صحبتی ما ادامه دارد و این لحظه بازم شما امکان دارید که پیوست شوید با 3800 و ما باشیم خوش میکنیم به زنگ‌های شما جالتین گرچند وقت خیلی کم است. خوشبختی خود شما در چی است؟ میتوانید گفته؟ کدوم؟ درست خوشبختی یکم برای هر یک انسان خدا با شکر سلامتی است. از همون بله و از هم در هر یک سوال برای جامعه آینده یک چیزی خوب است، چون که برای سلامتی پیش از همه با غذای خوب است. درست شکرانه استقلال جمهوری تاجیکستان که همه اون چیزی که برای زندگی ما و شما است امروز در بازار و مغازه‌های ما هست. انا خوشبختی من سلامتی ملت، سلامتی خود شخصی من و اون لحظه‌ای که در تمام کوچه و بازار و هر کجایی که میبینم هر نفر ما رو میبیند یک لحظه همین تبسم خودسندی میکنم. من شکر میکنم که یعنی ما اینقدر آدم گنده هستم که آدم ما رو ببینه خنده‌شون میگیرن. چخیلی از شما خندیدید. از این دیگه لحظه خوشبختی برای انسان میشه. یعنی شما رو میبینن سبب خنده‌شون میشود این سیمبولی در خاطرشون میدید. برای من یکی از کسب‌های اصلا مشکل است پرشرف برای چی
барои он ки ба фикри ман як касро то он даме ки хандонда тавонӣ чӣ қадар ту бояд меҳнат кунӣ ки ҳамин эҳсоси хандаро ба вуҷуд оварда тавонӣ. бале мушкил аст ба фикрам. бале гуфтем ки масалан дар куҷо кори осон аст, инҷо кори осон аст. куҷо донам бедилҳо дили мо ки ҳар як хандаи мо дар дорад. бибинед гуфтааст ки табиат рӯзи гарму сар дорад, чамангулҳои сурху зар дорад. куҷо донам бедилҳо дили мо ки ҳар як хандаи мо дар дорад. ба он маънои дард ки барои дуруст қайд кардед шумо аввалда, барои тарбия, барои оянда. ҷамшед, ягон орзуи кӯдакиятон ҳаст то ҳозир амалӣ нашудааст? аслан ҳар орзу дар ҳамун солу вақту соати худаш аст. ҳамун орзуе ки амалин ба гузашта саловот мегӯянд ку бисёр сухани бузург аст. ҳаминро фаромӯш кардан дар кор. вай насиби ту набудааст амалӣ нашуд. бо вай насиби дигар кас мумкин, ё ки ҳамун фикри карда мумкин нодуруст буд, амалӣ нашуд. хелеша мешавад. шояд, бале. ё ки як ябора баъзеҳо поа хелҳо бардошта баро дур мемонанд. ҳоли ҷода баъд дуруст чанд зина мондагию якеҳо поа мебардоранд. орзуи ман ҳамин аст гуфта ку барои мегӯянд ку масъалаи тоҷикия ба бӯи дуғдуғаи чорхез намуне мегӯянд. бале, дуруст. ва имрӯз ба ҷавонон, онҳое ки шуморо гӯш карда истоданд, тамошо мекунанд, пайгири ҳамин лоиҳаи бисёр номдору рӯзадори шумо лаҳзои мо ҳам ҳастанд. ин лоиҳа давом ёфта истодааст албатта. бале ба онҳо чӣ гуфтанӣ ҳастед? нақшҳои эҷодии шумо ба ояндаи наздик чӣ гуна аст? чиҳо интизор шаванд? вай би саволи шумо яке бора ду савол омад, то пага саҳарам ки гап задам. ҷамшеди ҳалим якбори дигар аз номи худам, аз номи ҳайати эҷодии кормандони радиои ҳамсадо миннатдорӣ баён мекунам барои он ки вақти худро ҷудо намудед. имрӯз меҳмони барномаи бетанаффус шудед. аз ин мо хеле шод ҳастем. ба шумо дар зиндагӣ саодати рӯзгор, дар касбу кор пешрафт, дастовардҳои нав, сарбаландӣ ва хушиҳои зиндагиро таманно дорем. як бори дигар хуш омадед. азизони дил, дар ана ҳамин ҷо фурсати барои барномаи бетанаффус ҷудо карда шуда ба охир мерасад. ба ҳамаи шумо низ тансиҳати хонободӣ орзу мекунам. ҳамеша бо мо дар амони худо бошед. хайр. бетанаффус бо Зарнигори Рустам.